Umwami w'ikusi akoze amahano, akoze ibintu bitigeze kubaho kuva isi yaremwa. Umwami w'ikusi rero ari bwo Burusiya, cyangwa se iyo bavuga Gogi baba bavuga Uburusiya. Bakoze amahano atarigeze kubaho kuva isi yaremwa, nicyo gitumye iyi si yacu igiye kurimbuka mbere y'imyaka 5. Aya mahano rero akozwe n'igihugu n'umwami w'ikusi. Umwami w'ikusi, iyo tuvuga ikusi tuba tuvuga Uburusiya, ari bwo mu buhanuzi bisobanurwa umwami w'ikusi, ari nayo Gogi. Iyo bavuga Gogi baba bavuga Uburusiya. Gogi rero ikoze amahano atarigeze kubaho kuva isi yaremwa, nicyo gitumye Amerika ivayo. Amerika ivayo n'uburakari bukomeye cyane. Ubundi mu buhanuzi iyo bavuga Amerika baba bavuga inyamaswa yavuye mu butaka. Iyo bavuga inyamaswa yavuye mu butaka baba bavuga Amerika. Iyo bavuga igihugu cy'ubwiza, umugabane wabonetse nyuma y'indi migabane, mbese umugabane wavumbuwe nyuma, umugabane wabonetse ahantu hadaturwa, igihugu inyamaswa yavuye mu butaka mu buhanuzi ni Amerika. Amerika rero nicyo gihugu Imana yatoranyije nk'umwami w'ikasikasi, kandi Amerika ikaba ifatanyije na Papa. Ubundi iyo tuvuze Amerika wumvamo Papa, ukumvamo NATO, OTAN, ukumvamo ibi bihugu bikize cyane G7. Iyo tuvuze Amerika wumva G7, ukumva NATO, OTAN, ibihugu byo gutabarana, ukumva Papa Francis. Amerika rero na G7 na OTAN na Papa Francis, iyo tuvuna Vatikani, bavuyeyo n'uburakari bukomeye cyane. Bateye igihugu cy'Uburusiya, bagisandayemo, kandi basandaye no mu bindi bihugu by'inshuti z'Uburusiya kubw'amahano igihugu cya Gogi gikoze. Igihugu cya Gogi gufata Afurika, igihugu cya Gogi kikigarurira Afurika, kandi iyo tuvuga Gogi tuba tuvuga Uburusiya. Iyo Gogi yigarurira Afurika ni ukuvuga ngo Gogi iba ishaka gutegeka isi yose. Kugira ngo umwami ategeke isi yose ni uko Afurika iba imuri inyuma. Ntabwo rero Amerika, ntabwo wavuga ngo Amerika ni umwami w'isi mu gihe itakaje iki? Mu gihe itakaje Afurika. Ntago kandi Amerika yabyihanganira, ntago yakihanganira gutakaza Afurika, ahubwo Amerika ivuyeyo n'uburakari n'intwaro za kirimbuzi, isandaye mu bihugu byinshi cyane by'inshuti ya Vladimir Putin, nka Korea y'Amajyaruguru, nka Belarusi, n'ibindi bihugu byinshi cyane by'inshuti y'Uburusiya. Amerika ibisandayemo, irabishwanyaguje, ibihinduye umuyonga. Amerika yigaruriye isi yose. Nk'uko ubuhanuzi buvuga buti Amerika igomba gutegeka isi, kandi mbere y'imyaka 5. Iyi si yacu rero igomba kurimbuka ikavaho, igasenyuka, kandi umwami ugomba gutsinda iyi ntambara ni umwami w'ikasikasi. Umwami w'ikasikasi rero, iyo bavuga umwami w'ikasikasi umwami w'ikasikasi ni Amerika, kuko umwami w'ikasikasi afitanye ubumwe na G7 na OTAN na Vatikani. Iyo tuvuga umwami w'ikasikasi rero, umwami w'ikasikasi tuba tuvuga Amerika. Amerika rero niwe mwami w'ikasikasi, hamwe na OTAN na G7 na Vatikani. Kubw'uburakari bwinshi cyane rero, ibisasu bya kirimbuzi bisandaye ku nshuti za Vladimir Putin, inshuti z'Uburusiya. Ni nayo mpamvu marayika w'Uwiteka avuga ati nzatuma umwami w'ikusi atera umwami w'ikasikasi,
kandi bizaba ari mu gihe cy'imperuka, kuko umwami w'ikusi ari bwo Burusiya, buzatera ubwami bw'ikasikasi, kuko Gogi azatera Isiraheli. Kandi iyo tuvuze Amerika tuba tuvuze Isiraheli, kuko uteye Isiraheli aba ateye Amerika. Hano iyo batubwira ngo Gogi azatera Isiraheli, ubundi biba bivuze ko Gogi n'ubundi azatera Amerika nyine, cyangwa se kuko gutera Isiraheli ni nko gutera Amerika. Yego, ni nayo mpamvu ubu buhanuzi buvuga ngo umwami w'ikusi ari bwo Burusiya buzatangiza intambara, ariko buzatsindwa. Gogi izatsindwa, Uburusiya buzatsindwa, kuko umwami w'ikasikasi azavayo arakaye, atsinda umwami w'ikusi. Umwami w'ikasikasi niwe uzatsinda intambara. Umwami w'ikasikasi ari we Amerika, G7, Otani, ibi bihugu bikize cyane ku isi, hamwe n'uyu muryango wo gutabarana Otani, hamwe na Vatikani na Amerika, bagize ubwami bw'ikasikasi. Nibo rero bagomba gutsinda iyi ntambara, kandi bakayitsinda ku buryo bufatika. Kandi ibi bintu bigomba kubaho mbere y'imyaka 5, ni mbere y'imyaka 5. Urumva rero iyi ntambara igomba kurangira Amerika, Amerika ariyo itsinze intambara. Ariko Amerika ikimara gutsinda iyi ntambara, hazahita haza inkuru yikubagaho. Hari undi mwami ugiye guhita ashibuka, nawe azaza azanye n'amagare n'amafarashi n'abamarayika, abo ba Mikayeli, ba Gaburiyeli, bose n'ingabo zo mu ijuru, ibizima bine, abakuru 24, abasirafi, abakerubi, ibizima 4, abakuru 24, bose bazamanukana n'amagare n'amafarashi, bamanukane n'ingabo zikomeye z'abamarayika, bamanuke barimbure wa mwami wari wigize ikigenge yuko ari we uyoboye isi. Uwo mwami rero kandi nawe agomba kuza mbere y'imyaka 5. Uwo mwami, iyo ubuhanuzi buvuga ngo nuko umwami w'ikasikasi, ubuhanuzi iyo buvuga ngo nuko umwami w'ikasikasi azumva inkuru zimukura umutima. Aha hantu ndahasubiramo, uhitondere cyane. Nuko umwami w'ikasikasi, iyo bavuga umwami w'ikasikasi baba bavuga, iyo bavuga umwami w'ikasikasi, baba bavuga Amerika, baba bavuga Otani, G7, baba bavuga Vatikani, Rome, Vatikani kwa Papa. Nibo bagize ubwami bw'ikasikasi. Nuko rero ubu bwami bw'ikasikasi bukimara gutsinda umwami w'ikusi, ubu bwami bw'ikasikasi rero bukimara gutsinda Uburusiya, Amerika ikimara gutsinda Uburusiya, izishyira hejuru yumve ko ari iyoboye isi. Ariko uyu mwami w'ikasikasi azumva inkuru zimushengura umutima, azumva inkuru zimubabaze umutima, azumva inkuru y'uko iburasirazuba ariho naho n'ikasikasi nyine, azumva y'uko iburasirazuba hashibutse undi mwami. Bizamubabaza umutima, azava yarakaye cyane, aza afite umujinya mwinshi, aza arwana, kandi azashinga ibirindiro ku gihugu cy'ubwiza, azashinga ibirindiro ku musozi wera. Iyo bavuga umusozi wera, aba ari umusozi w'Imana nyine. Bizaba ari ibintu bikomeye cyane, bizaba ari ibihe bikomeye cyane, kandi tuzaba ari cyo gihe cyo kurimbuka ku isi. Hakabaho ijuru rishya n'isi nshya. Mbere y'imyaka 5 isi igomba kurimbuka, hakabaho ijuru rishya, hakabaho n'isi nshya. Yego, uyu mwami rero Amerika
Amerika ikimara gutsinda Uburusiya, Amerika ikimara gutsinda Uburusiya, Amerika izirara yishyire hejuru, itangire iyobora isi, kubera ko Amerika ifatanyije na G7, ifatanyije na OTAN, ifatanyije na Papa Francis, ifatanyije na Vatikani. Amerika urumva ko nta cyayibuza gutsinda. Amerika ikimara gutsinda rero izishyira hejuru, yumve ko ari iyoboye isi, ariko izahita yumva, Amerika izumva inkuru ivuye iburasirazuba, inkuru ivuye iburasirazuba hari ikasikasi yuko hari undi mwami uje kwima ingoma. Uwo mwami rero uzaba uje uturutse ikasikasi, uturutse hari iburasirazuba, uwo mwami ni Yesu Kristo. Uwo mwami rero azaba aje kwima ingoma y'imyaka 1000, nk'uko tubisanga mu Byahishuwe igice cya 20. Yesu Kristo rero azaba aje kwima ingoma y'imyaka 1000, azaza kureho ubu butegetsi bwose bwo ku isi, kandi ibi bigomba kuba mbere y'imyaka 5. N'ejo bundi gatoya cyane rero Yesu rero azahita aza akureho iyi ngoma ya Roma, akureho iyi ngoma ya G7 n'ibihugu bya OTAN n'iyi Amerika, kuko Amerika na G7 hamwe na OTAN na Roma na Vatikani nyine hariya kwa Papa, bose iyo biyunze hamwe bahita babyara ubwami bw'ikasikasi. Yesu rero azahita amanuka kuriho ubu bwami bw'ikasikasi, duhite twima ingoma y'imyaka 1000, habeho ijuru rishya, habeho n'isi nshya. Ibi bigomba kuba mbere y'imyaka 5. Ni ibintu rero umwami Yesu agiye kuza agakora, ari nabyo twabonye biri muri Daniyeli, igihe Daniyeli abona ibuye rinini ryamanutse rigasenya igishushanyo. Iryo buye rinini ni Yesu Kristo ugiye kwima ingoma y'imyaka. Nimuhunge, nimusohoke muve muri Babuloni, nimusohoke muve mu mijyi ikomeye, kuko iyi mijyi ikomeye n'aya mataje akomeye ari mu mijyi ikomeye, iyi mijyi igiye kurimburwa n'ibibumbe by'umuriro, iyi mijyi igiye kurimburwa n'ibyago 7 by'imperuka biri mu Byahishuwe igice cya 16 n'igice cya 17. Ibi byago 7 bigiye kugwira imijyi ikomeye, bigiye kugwira amataje manini cyane ari mu mijyi ikomeye, imijyi ituwe cyane iri ku isi. Nimuyisohokemo, nimuyisohokemo mujye gutura mu byaro, nimusohoke mu mijyi ikomeye, kuko igiye kurimburwa n'ibibumbe by'umuriro, kuko igiye kurimburwa n'ibyago 7. Nimuyisohokemo, isi yacu igiye kurimbuka mbere y'imyaka 5. Naho twakora nk'ibyo Nenevi yakoze, nk'ibyo Nenevi yakoze igaca bugufi, ntabwo iyi si yacu yarenza mu mwaka w'ibihumbi 2031. Mu mwaka w'ibihumbi 2031 niwo mwaka ntarengwa. Iyi si igomba kurimbuka mu gihe gito cyane. Naho twakora nk'ibyo Nenevi yakoze, ntago twarenza mu mwaka w'ibihumbi 2031. Icyo twakora cyose ntago twarenza mu mwaka w'ibihumbi 2031. Nimuhuhu.